Adilo ayu pakapa hinanya bangin na bali aro ay celeng na marongan kay di sini ngena celeng lendre si jong lo pa telepon ni enggak celeng dik sing dong ringwangi celeng hijau kaden orang marongan ten sing tipal barang enak minum nih bongkar timpal minumnya di sini tuh telepon nih keletut keletut aneh aja nih leng mai chi cuma nah lemo nih juk maro nganten ci juk sing teko mai bang resep nah nanti yang wajib nah ini sama nganti yang aja nih tipis-tipis lu nih awang aja didik penting kalian bulu napor ini sih bulu rambut Aduh, pangkian. Woi, keru, ini Adi pendiding minum cai nih. Ji makelo ji celeng guleng sing lepang. Main si negak. Nah, itu weh. Marang anten sing lap pangkian nih. Kelap, aduh. Kelap ayu nih. Ya, si gitu, semua bangkiang nyakit bangkiang, enggak sih malu? Nah. Aduh, kelap ayu nih. Aduh. Weh, won sajan payu nih marang anten. Leng pendiding sih nekak ini lah. Sate nih buat kelap. Ini laum pendiding. Makelo antian ji, tawan ji usan sate ngene kan. Seketali kok sate kan. Seketali masak, seketali habis pendiding. Celeng ada nih. Seketali nah potong ben 45 5.000 Pak beli gitu. Ini akhirnya hujan nih terus ini di Jumat yang ngoyong kan tuh. Oh, tuh wae ngajakin ci minum. Oh, Orang-orang ci marang nganten. Sajo. saja nih marong anten nih. Eken klebet ci itu tuh. Wibon bayu nih aduh. Ada. Ya? Ci kuang jamu tuh ada aneh. Uang jamu. Ah. Kan maksudnya Kuang jamu pengenceng maut ada aneh. mau pengencam mau. Oh. Kuang lah jamu ya. Pengenceng maut tuh ada ci ngidang nguk pelakan. Tadi ci ngukan pelakan ci. Onen. Krepek. Aduh. Wih, apa tuh nih kerupuk ini? Pokoknya ci minum jamu tuh, Bang. Hmm. Sekali ci minum tuh ya krepek. Aduh, pokoknya tuh. Oh, Bisa ci beten nanya. di zaman jangan. Ada cenik kayak itu. Ya ci gratis bawa aja. Sekan. Sekal. Nah, bang. Karena Sekan. jadi nah. Ya. Ngidam ci malu ngidam. Panggil lo demen pas mulai nih. Ngidam ci malu ngidam lah. Nah. Ngidam lah pesuang wak jadi nah. Nah. Ngidam ci. Bosekan si ngidam tuh. Ngidam ci tuh. Nah, jadi. Jeleng. Wih, Buka mata sih ini. Nih ramuan yang tiang sini dulu. Talo gadang bisa baca sih? gadang. Talo malau sih ya. Jadi bawa sih berarti sanggup promo. Sekan. Oh, lagi docing orangnya nih. Nah, singkong orang jadi nih. Jadi, ya sih nyoba sekali. Ya, ayo coba. Nah. Telur gadang. Yang buat dana. Nah. Telur gadang Nih buat dana itu aja ini. Itu kental tuh. Oh, nyang, kamu nih. Oh, pangisi kuningnya ini mahal nih. Nah, sabar. Sabar. Nih, kulit nah loh. Nih, coba nih. Kau saja nih. Nah, sekan nih kau menek bayu nih. Aduh. Nah, awas luluk cai. Nah, Nah, coba. coba.
Neng. Leng apa nih lihat ibu bung? Neng siap warna siap hijau nih. Leng lihat ibu bung apa maksud cai? Leng lihat ibu bung. Nih, aduh, lepas dulu cang cai jadi. Aduh, lihat ibu bung. No. Ingat dah. Jauh mesti ulugin maut-mautin timpal nih. Pangsing pas tu cara jeleman nih. No. Ya, ibu bung. Bruh.